kana wachinchi atera cha kisaramani atera kunja direction yabe rumusingati yachitera kariya kazi yatakamara yanakata mukona kamara yanazaka tere bira uri byatu kubana driver barufera mu kirikare konke chiruke kina gisaba kinamani no basachitere echarure yakuchendera mani kuchibuna ndo bakine icyayi rockinga ukuva echachiruho cyengini yakono kwe yamaze umuhanda eyenyuma ne motera ne kurekwe kunekora ati motoka yaruga kuri ubuyana shumo bali kugukari motoka yakuje yagumane yirukanga munonga kuya ikanu yanaenda kuchisibira yenda kuza mu rugendo yakira yazita yakira umuduliva kuya yenda kuchirikanu yaruga mu yagenda yashobora none yaruga mu yaje yirukanga baje nyowe nubanyitani wa Junarix wafa ni memba mugenzi wanje navugera stage ya city stage nabanda hariya a petrol stand motoka yarga kuri yergune yuruka munonga yarsai yanargoku na crossinga rukuzuku ya crossinga rutaryo mukono go yanavuga motoka nde yamwakira yamuteka barabano zani bypass batiguze to motoka aho kwa batumize imodoka nimicwechera nangeja hamba bitumareho kamuna no kuno atuyo ko musi yabango wakashatu Elizo Shahinga zomukasheshe polisi ya CPS Barara ya register atandu ninga fato accident mhando kurugamba electricity yani involving fuso truck number UDH 213G kwera yikorere ibintu byo kombekesa yakaremerwa mugoma wayo akendera atahiriro wa bodo wano side za kabare akinga kano muntu moyazeraho zizo bamwikaje mu bibazo koka abantu bombi tukabamanye mazina gabo sura bamanye tuzakuba tubamanisa